Naš strujni krug, Patrik, hvala ti, ćemo spojiti tako što ćemo paziti da uvijek bude plus sa minusom. Jer inače naša malena lampica neće svijetiti. Dobro? Sad ćemo napraviti kako ćemo to napraviti. Tako je. Naša malena lampica svijetli. Sad ćemo svi to mi raditi. Eto ga. Sad mi svi to radimo. Tako je, sada ćete i vi sami spojiti svoj strujni krug. Jesmo li naučili kako se to radi? Ajde, uzmi svatko jednu baterijicu, jednu lampicu i 2 vodiča. Hoćemo neko da samo Polako, evo, može. Super, izvoli. Eto ga. Ovdje ćemo staviti u plusiću. Pa samo pusti. Izbojiti s plusićem. Isto. Bravo. Zelene su nekak najbolje. Ovo je crno. Aj ti malo pomozi. Zelena je bolja, vidim. Aj pomozi. Ti drži ovo nekak da bude. Da ti pomognem. A ipak ne provodim. Aha, on se malo zavrljamo. Sad ćemo to spojiti. Plusić. Ćemo spojiti s plusićem, jel tako? Sad ti spoji tamo. Bravo. Odlično. Evo ga. Gle, seka mi je pomoć. Samo moraš Da vidimo, jesi uspjela? malo je neispretno. Super, Roko, uspjela. I sad ovo. Bravo. Super. Sad imam jedno pitanje za vas. Imam jedno pitanje za vas. Što je to poslalo struju do naše lampice? Od kuda smo dobili struju? Roko. Struju smo dobili iz baterije. Tako je, dakle struju smo dobili iz baterije koja je poslala... Dobro, evo sad ćemo ti složiti. A rekla sam da te ne treba pomoć. Meni skače van. I evo ga, naša lampica svijetli. Neće iskočiti. Eto ga. Dakle, naša baterijica je poslala struju. A što vi mislite, može li poslati struju, na primjer, jedan limun? Da. Da? Hoćemo probati? Hoćemo probati? Možemo si ovo nositi doma. Najradije bi mi to sve nosili kući, jel tako? Krumpir. Spojiti naše limune i krumpire u strujni krug. Može? Jesmo? Patrik, jesi stavio čaliće? Ajde stavi. Mi spojimo s jednim pocinčanim. Tako opet. Evo, Roko će sada svoj bakreni spojiti i Ema svoj pocinčani. Može, uzmi slobodno. Super. A šta ćemo Pa opet bakreni i pocinčani. žarnicu. A nećemo vajda maj. I super. Evo, ko možeš stisnuti? Bravo, Mija. Evo ga, moj je Frek. O, slušaj tu. Ovo je dušolica, sad mogu Možeš tu spojiti sa da će i vajda moj. srebrnim. I došli smo do iris. Napravili smo cijeli krug. Sad ga još moramo zatvoriti, jel tako? Ovo ne tu treba biti. Ovo je treba tu biti. Ovdje. Eto ga. Sad ja A gdje spojim. nam je drugi? Ide u strujni krug. Vidjet ćemo mogu li nam oni poslati struju do naše lampice. Jeste spremni? Da. Prvo ćemo spojiti jednu stranu. Pa ćemo onda spojiti drugu. Može? Dobro, svi smo pričvrstili. 3. Ali ja sam Aha, 3, 4, sad. Aha, dobro. Zašto sad naša lampica ne svijetli? Zato što smo mi možda pomiješali, možda je s ove strane minus, a s ove plus. Pa ćemo mi to samo izokrenuti. izvadio šavao. Jer mi ne znamo na našem limunu. Patrik, ti samo sad ovo ostavi pa će to funkcionirati. Može? 3, 4, sad. Evo ga. Je, uključila se je.
Evo ga. Sad ćemo možda... Aha. Dakle, ova... Kriva strana. Okreni. Sad, opala, evo, radilo je, samo malo. Evo ga. Opa. Super. Malo se smiješ, da tako ste ozbiljni, jel vas strah? Ne.